masih bapak hulung balas ke rumah kasaman ibe na witar patubahami ulus nagancak setor rabu dalam nami pasahat tu pasu-pasu tu hamu raja nanapun nami asimaro namat dewata saya tak betul tamat tunggulang pasu-pasu na jadi oke kamu mah dia lagi sama hai pasatun ulus na kobar tu persana penguran anak kena murah Onsan hula-hula na poso marga sibu no naberekon di tanah pasrahani walaupun na dosa di sope baru nami kehalangan naulime walaupun na di bangsa persahiton dasar pamal tuhan tamaja ka persahiton anggia ma dilihat tuhan panjang umur di pasita bayi bayi tapal jumpang dokaran yang bang itu ada leda doka baru di bedok perompu. Jadi mari terima dalam nami pas satu pas duhela dok baru nami bamamang nau batusi. Tulang ke sila dua deh ini nomor baru tulang bohong zona seterbegi seorang analisis betul dia oke nggak ngomong arari iya sani mau berdalak kok ate lupas kok ke berdalak dari permusik otong ulu-ulu na poso na pangkasi buwan si nomor 3 ate ngaingot tamu tuhela asal masuk kami iya mengalir na kau mengalir na semua tuh amin na lupa lah lagi ilai jadi tulang Segera
na mandok loma silijuang loma sobi na buwan tu dia yang usaluhut na paparan ni naburu namin nagabi ho mga alakna sa disima na botan at kapasaulian asa esemende emesta batua mapaninggo mandik kinamomok amat tadi watama tok silet tua horas mau salut na di barorot jadi songonima nawoi pasatami songon ulus na ganjak seterapu asa nang don nami songon hatan na tua si titik masih gopah hodok balas na rumah Tasawani penabui urus tawa nagacak si baik si patu pahami asimaro na matewada saya itu gudang matong na pinasuna. Sekali tulang nami singa Tuhan kami asima rohani Tuhan kibas samu tulang peuti Tuhan kami saat tujuan satu pokoknya langsung oni pera dan kami nengro mahami yang kamu parangon masoda Tuhan doang muna sabtulu dari doa gundus sima di Tuhan kami tuk songon dia non nara dan kami nahumo kami tuk berarti naroh aku macam kami dia bukan denami asal usaha kami jo tulang singa Tuhan dohot rombongan dan dalam mana hoban.
sidok nepeng nang salu sinari itu semua dia kalau kami raja nami pasu-pasu kamu maka parang naon asalnya nama apa lo ngajak apa parang tuana kata nami asal si titi si gopa menggolang nak parang tuh soalnya nanti panau batu panau segulang pembina sudah maju oke maju nggak usah pakai musik maju kita maju lihat dong iya jangan bapak tua siu tulang teh siu baik teh jolo udah ngatur di siu atau ke siu ki raja nami wah di ngaloro di paparan tuh masada di hamu atau kusibiri toti cuma satai macam anak jolo sangat lagi kamu orang bulu kesemonon nasuhan namin majalo halibe di sini hubungi na guru namin tapi itu nak tadi alay nak kinuhatahot di molo babatuakon di kerinchilo dulu hutan yon molo tumalunga kanamasa ulo silas diroha di halakon tema gus matahimu na ba lema jo sangat tulong at tulong na di sana iya betul sama dia pengalian sana pakoran betul terus aku bisa bincang ada horas dia iya horas iya kalau ada mah horas mah jadi horas mah kami raja ni hulolo mo na matalo beribang ganda matong dia raja ni anak penab na mga liya oke dia ang pamasi kami kalau menay matoktor namin asa minut man ng multiyo duwet to panohatan kadang masih tiyo las baluma to asahatan pasatay kamu tulang kami sidaw tulang roho kami malaw hula-hula na martinoho sidaw bonanyari sitio soni mang hula-hula na poso sagala doho bariban kami na mangalang bono sidaw raja nami sa halimasong mahamusan hula
mesita batua ma di perboni ona kanatorok debatado silo tua jala horas maita saluhu na di paroro tarsingo boras piring pirma poki bahul-bahul manang pecalongan pirma salu na to dimuna saya luju-luju madapot akapanamotan tarsingo godang na dauna nami songon hatani nama tua nama dok raka di bulung di botik sosok bulung di paliang lasmaramu nama calon na sawotik ala si benon nami dauna sosadia ala ni titimana tino golang-golang pengarawuna otik sosadia na upasahan kami godang ma pasu-pasuna ada orang suruh tahu kami ulus pada datang pasahan kami maju partikionon tutus siap kami ulus adat nasi pasahan nami non parjolo masih tulang Gabi tanggung kita godang na 10 ono oh gabi emo kamu na mengatur lagi tulang sian bona tulang opak ma gabi jala horas sian na martino dohana no mani huruk tolu gabi sian sitio bona nyari sitio tolu gabi kamu mah jadi pengumuman no sude 26 lebar gabi tulang gabi kamu mah no mengatur roma kami pasato siya no nake iya gabi tulang gabi mah upasata kami mapartikinon tutulang nami malau orang mata ni batu-tua kami sita batu maparlingam ni kena mokmok amat dari batamat tong silau tua selalu kita harus mari baru batu jadi buluson adat kalau si pasaton nami sekami tulang na dawo guna bulus 5 mah gabi tulang gabi hasatan anok kini korahok kami gabi tulang asal na do so 5 hata siap kami tulang na rubut udah na poso segala langsung atur langsung memahami kamu aja saudi waktu nami alam tu berspiribok gabi tulang gabi ol pasalaman pilih matang din sa luod na tutu lamo nga ang kupagmuan so nakik eme na marlundu set hula-hula na po so di mo kami so doon nami ma eme isda batua pa parang komentir kinamambok tamat tadi batamat tong silen tua sa luod na ma di paroro jadi buluson adat na lang sepaton nami ulo si toro oraku burang na dito ma gabi tulang gabi anong maniguari hami parpiak na nunggu ya dari tulang ihami nakit olo ulo siya tulang mani huruk bedabang ma musik na partusin langsung
si Pak Pak. Man, aku melau itu man. siang bola tulang mani huruf pedaman mamusi najama partai pedaman. Poso sakala naking godang na ya tahu kamu itu perdak na sada mau tu boto nami doho lain nami gabe tulang sada mau tu ibe bere nami tupa opo nami iya gabe sada mamu siapa sako mamatu tuangki namar hamarangi angin sada matu boto na opat sada matu pahopu anak lima sada tu pahopu boru ono sada mau tu diri na itu so ini mah parpiak dulu setiap kali sakala isi mau non utusan si anak langsung utusan si baru kemarin dia umpar musik nabi gabe aduh ini nah umpar musik Sugoi,
dia nama coba dono nami titim mana tinopa golang-golang ma pangarahna otik saja na upa saat kami orang ma pasu-pasu Ima tutu. kalau ni malati mani Tuhan pertikyan aku pa saat kami mamuse tutulang nami malau makkono maadang na Sadahan siasa dan rohai itu nadi hari kotor roh nami di hamuna. Kumere kami hamu salu na paparan nila baru nami sungguh togar-togar lo. Arpos kiro haru kami. Sudah na akan alasakan niro akan non. Lalu itu digas. Yakin tua udah percaya. Alai tinggal kamu mah boleh nama berhadap tua tetap do dia dong nahahuranan, tangarong na berkelebihan. Disialani asa boys polsugi bain matong gusti rohan politik ko mahujur tu tabiat tu dia dia mau para di baru naga tu si pada kota Parsaulia definisi tabato ma pari ko ni kena mo amat kali batama bolo si lihat tua selalu na ita para soras bekar paroro sa solu saat itu betiak asa pe ada penasat nabi perhitian mau datang begitu pasu-pasu kamu Tuhan untuk hula-hula muna Tuhan dari pertama goda membuki pasu-pasu ini jadi sama segala aka lain nami doh nang aka iboto nami jadi kami be doh nami ma Tuhamu aka lain nami postoro hakku karena mobil nilaiku opositasia lain bolo bere martua mau laiku nang di hobotokku gajam mau mumu di pasu-pasu Tuhan mau di bagasan las ngiroha alana dia matua benak presiden na tua-tua ibu dari kami tamado nang piburu hamulai dihami ibatu hamu hamu naga besok syakangan dihami hula-hula las dorohan ameleku nang disope pos dorohakulai di laiku opositasia alana dison kamu namano ai naga be mangajari akalaikon tinuduh muno pos dorohakulaiku semua dia nabi naik mutu hami songonima patura dirimu nyorak kalai kona terekku songan yang diho itu dah postro hakku meluduk bagi kami to dengan boy sudah di patura diriho nyorak kati dirimu lah siar rohana yang kau hula itu dah songan lima siap kami hata pasu-pasu don naima pinat ko kuzurma turun itapian tu dia mangalaka kalai kudo kai botokku salihuna saya tong ma di dongan Tuhan sahat-sahat ni solu sahat mabilan horena tu tiga ras sahat ano tapataru na borono sormatuo say sahat magabiat sahat manak koras sorasan siduk buti mahata pasapasu siap kami hula-hula muna marga segala buti kami haroro muna marhiti jauh-jauh nami dibuat kamu boras bir dohot unos sitono rabu angkian matutu songop pangiduan mani birna to dinami majanoi toro mananga kapoparan nabi sanuhun na tujuluanon atari itu dua-dua itu nama do raja nami asabagoro nomor harto tu budaga tati robian aho rasa mira dari mga macalo sokonima tulang nami nama kalian raja nami negro mahai masok baka bawa bumat 10 dari untuk si majutung nami tuk sokoni belum na hubok kami di haroro nami las maroha macalo kami amang pande nami huele kami do hula-hula nami omay magodak somparihan
So kita sudah ratusan. Serta lima jo. Jadi soal lima. Ayo udah gitu lima saat. Saya mau usah pada cuma Dari desi nong nggak sangat. Ambil dulu daun. Jadi soal lima tulang. Lima turun di pemparan nih. Iyo kami. Aum di dulu, aum di buria deh. Langsung lima siap kami. Untuk soal dia mah pinum kanina turun mulai. Dia bahwa masih buat untuk kamu akhirnya. Soal bersihor si pasangan kami. Aum nasulit pemparanmu. Dari sini tutu masna, di sini hormona, di sini kau marah dan marah, kau sudah kami. Asal soal lima nang do jurut nomor saudara. Do situ itu no pasar tapi segaligus do sihor. Asa siti di masih gopang golang-golang pengarahuna. Tuk soal ini besok-besok nami Tuhan muna. Saluhu hula-hula do tulang nami. Asli marohani Tuhan. Saya gulang ma pinasuna. Sumpo di mahami raja nami. Maula mak ada orang saudara di kami. Di hamu sudah peperangan yang berguna. Ngaya serahamu apa saat orang Tuhan yang pemuna. Jadi maula mak. Ay, ba na nga nung kasi tabamuna rade do apihan manjalo. Robe amin setu. Ay, be hadon na tabamuna. Malade ma di hago manggoro nami nang gole. Nung ahwer kami rentahu manda foto kami o pumona manang tulang niya manggoro nami nahinan. E masih jalo daw siya. Iso di pasahan tamudo tuhami na tininggal kami manggoro nami nahinan do manggoro nami nahinan na tinukkanay. Las maruhan nami manjalo mo. Jalan makorong pasu-pasu mau dihamu kapeparan nak jalan makorong nak kahagabion hasang apa mau dihamu sudah peparan ni abang boru nami nak boru nami on nahinan oke pas maroh nami menjalan semua lima nang kasok-kasok kamu na duhami di saat nami itu tongan dia lama muna isok kamu duhami do rimi sitio suara doh pas tamu di sion jauh nama saudara doh mual sitio itu ucap kami mai jalhu halasok kami mai di bagasan mas miroha. Karena di doron kami masuk hatani nama Tuhan nama dok bagut nama harto dolok nama robian horas kami saluk na pumuna nama jalo saya itu rumah di hamu sikap ni nama kami. So ni mah sak kami upasahan kami mah dia seberito dia sahu. Oke bahul mapacalongan firma atau bimuna saluk na peparan yang bangkoro nami dok namboro nami om. Saya dapat muna mah aka pacamotan. Horas. Kembali ke tempat. Ya, upasahan kami mah pertikian uzuhami mah asahatan aja. Beda bang magot dan si tio-tio. Laus pada muda bang mah Tuhan asahatan. Audit dihamu si batua hula-hula naposonami menurut termasuk do yang ngabete asal sehari masuk sudah si baju tak tahu siahan masuknya abnon hula-hula nama sabaran di manungan di si baju tak menurut dah ate asal si baju tak siahan berdulu itu ada yang mengilu manu siap bulan masuk nami siap si baju tak asal sehari masuk bukan begitu kamu si baju tak di toromu tong si baju tak idon rohanami dan asal sehari masuk do hudo kami si bajutak siahan doho si bajutak boha raja nabi na mangidom apa mi dan napa toru sangat unah kami ima hula-hula na poso manuro ano do hula-hula nabi siahan do si bajutak badamang mana hopare Jadi coba lo baca siahan. iya betul somah itu di kami Raja nami tulang nami siahan perjodoh bang ido kami tanya kok kanguma yang nak pemona anak nami yang paromen nami asa tor tumi buda botan nak kapapaga ngamoma boleh tupa-tupa kami namun itu hamuna polo tupe somonon di bertuan di dangon da boleh pasangan kami sopa nami terna mau sangat punah kami raja nami tulang dah kalau kamu mengharap nami si titik si gopanang golang-golang pengarah tung sono penang pasahan kami di Haguna sono soban yuhum nami di Patikino saya gudang berpinasuna pasahan aku sudah horas pada anak tulang lau sono lima di huruf nami hula-hula nami 5 juta
Iya. Isong ngarohami helam. Gabi mata. Tohot forum dison. Tanya kon da tulang na. Ako na mo apa bagana lo mapasarian no kena mo dohot dormon. Asa boy pa tumahabi daw talgas yan no. Podo pumpe sa monon di pertuon ni day nangon. Dalam nami masoba mau Tuhan muna. Tang napatoro sa ngamunahan tulang. Asa lo hono nami sititi sigo pamangulang kulang pangarahuna. O masoba ni anak kon nami ni mahela muna. Sa gudang mapinasuna. Emma itu. Jadi maulah temani hamu mang guru nami. Gabe tulang kan. Arana so kami si Hasim juga umbang sadamo nate bakane ono nate. Gabe tulang kan. Nungay pasahat tamu so balium tuhami. Maulah tema agia matong gagasan ko tanyang nami. Di hamuna mang guru nami marganeng gulan. Do di hela nami. Saya dia matututu ari na mangyut ko saya. Saya di tabe tuhat tama at pasapasri matite-hite tanyang nami tuhamuna. So di bere di benuang kunni abadakel saya tabe Tuhan tayo matuto saya so nalokon ni upa saya malokon nami saya marana marburu ma atok kamu kumi na kadongi so ni barang dibe kunni di hela nami di masya pudan takas do di boto kami ngarok pahopunan dialani tongno sa mangido kami ima para ditikyon lumobi ba ang jadi hela nami bere nami o hela nami idepe di harorona ang dia batutu di hari na mangihut saya bertukur ba atas siswa-siswa na sila ang dia batu hatop ba ko dililiti atur kun di budu namyon saya mamas-mas mamata di bata dengan sila jadi tuk sohori bedain ng pasahat muna iba na kinikan sobani muna tusiahan do tusi batuta saya dohoron namin masonor ko rin na tua-tua dohoron namin matutu bakot doon naman halto dulok doon naman robian horas bahami naman dakon saya dapat Tuhan tamari hamu amang guru nami doa kabere nami di hamu di nama kalian. Iya betul. Masolu di logo matu boten di tingaras. Nungay pasahata mo sobani humu tuhami. Di hari-hari namang ihut ingot ako mo se akari para dalutan. Iba sa ni solu sa matu boten sa matu panggabian sa sampai tahun gawe dala horas mo. Iya betul. Pasahata mi matu patikin to mo na. Boleh ate mak mundur mahita mundur.
na bokki baul-baul mapacalongan. Pirma to dini hamona ang bornami luju-luju manang pangamuan. Matutura so dito to say yutubo kami so ene na ludu. Atan na tutura na doko. Ene sita betua na iparboli jor mana torop. Debatamat to sila tua. Oras mahita sa luhub. Matutu. So ini majo taringo di dua-dua di haroronami na usata di bubu di alam tabu. Gabi na tanami gabi. Palitan mo sa pagkatayon to. Mga lanjutkan bulan namin siyahan. Saya mesti terbetua ma perlingkungan di Naboro. Amat dari Bataro sila tua horas mahita di Parorot. Matutu. Asomani ma bang baru di Pertikianon. Pasa tong nami ma ada di Persaur majuan ni Naboro namion ibu tong namion. Siap kami hula-hula muna harga siahan. Marhikeon ulos kurang na gitu lebar. Gabi na tanami gabi. Kamu ang baru dunia masalah na. Angkoy naruan nami pagdolo matu. Guru nami do ela nami, tupau punami, parsagomang matu anak, parsagomang tu boru, parsagomang matu pau anak, parsagomang matu pusip boru. Do tunini sangat do. Amu mau anak mengatur nama boru. Gabi rencana. Boru songo di belakang boru di aroro nami, lasmaru puna, terlalu mobil di sebuah buat nami, atani nama tua nama dokon, asa horas ni silatom obanan tu perorean. Horas samu bilang perlibotan nama jalo, horas nak kami hula-hula muna nama alia. So lima ada siap kami hula-hula na boso marga siap nami. Katanya batu naman dokon. Pirma Pokemon bal begitu pasalongan. Pirma tadi bisa lu nada yang purnai. Lulu mana pasamoran. Batu. Itu nada yang orang boleh di rumah. Otik dia. Horas pirma waktu mana baru dulu kata pasar kami tuh aku nada yang purnami. Amat tadi batama nama boy pas-pas. Batu. Amboru dari waktu hari nang pasar nami dulu pasar kami ada amboru. Gabi rencana gabi. Mau lihat tema di hamon ang guru nami. Gabi rencana. Kalau para dato so namasa so lebat di aduri kan siahan pintu baru. Pintu baru to siap kami. Gabi. So bobuan ni aduri ba nakiningan ni perkasihan ni perjulu bajo hela nami do kohopun dumi atau kamu mamuse. Gabi. 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 So ni ba buat siap kami so di para dato ni parmon ini na guru nami. Mau lihat tema di Tuhan mau lihat tema nanti kita. Batu. Ulos na po pasadong namin, ditaringot di persormadon, boto namin yun, matahawalong yun, pitulem parma. Gabi. Pasadong namin, sa suwero ko surat tadi. Tarsoran mo niya, pertanding nga ang bolo. Siya kami ulos na juta. Naparjorban na pasadong namin, tuhilan namin, daw bolo namin. Batu. Surusuma ito pa po namin. Batu. Pagsakoma, suwero ko na tinadohon. Gabi. Dolo. Pagsakoma, sa tiboto ni hila namin. Gabi. Pagpumumba, ito pa po sa nala sa luna. Gabi. Pagpumumba, ito pa po sa buwan sa luna. Kumikihan bisa na siya kang boto namin. Sana matuloy ni. Gabi. So, sa kami ulos na juta. Mula ito ba? Mauliate Mariamu, Brajan hula namin. Bilang saat kami di pokok ni alaman ni hela namin, dohong buru namin di son. Kami hula-hula si majuta. Nanay pasatong arang nagoma. Iparsarma to ang iboto namin ng mga tahong yun. Alani, hatan na tutuwa na matokon, asa di buwan na tahuyat, inang mahotor-hotor. Kami na nang manotoron, hunto mga liat. Dinapsatulo, serbak kami, di hampar sunsing kami, bag kamu nahupar kusi. Grabe mga gabi. Muluboy, arang-arang hindi, pinawag kamu. Ay, manalaw muluboy.
moron nami baik kamu mamar bolong terdiki lega-lega di Marsian Silitonga buah nung sadahata mahita ng doon sa manon pasata mi do pakai dia mo ha Silitonga gabe ma raja nani do roha ala sesuara king buah nami lah kamu maka tuhon natin harorona gabe raja nani gabe jadi sebiro kami harorona contoh mana kanak kami ron oh gabe aku raja nani jadi kumasaha mah tuh adoli jo macalo oi mapai mak apa dari Jadi aku salah pasau lu sama amin kurang dari pabuluna padang mak siar nanti peteo pak Si hari una vegani, non perché